We are Indonesian Anonymous. We are Legion. We do not forget. We do not forget. Expect us. Karena Ahok tidak ditahan sampai saat ini, maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember 2016. Of course, we are very thankful for demonstration 411 and 212 because of the existence of this action. The world sees Indonesia as a strong nation, as the people are sovereign over the democratic system that adhered, still believe in people power. The existence of this demonstracy indirectly has opened our eyes that nothing can be the people power, that Indonesia is a country that is very solid. Nevertheless, we hope, in order that the police immediately prosecute the guilty, because if it does not immediately put on trial riots and fights between the tribes, religions will be languid occurs. Of course once, we also hope, hopefully this Islamic defense action, not that take advantage of by persons who are not responsible. So this Islamic defense action, no further Turkey, rise up Indonesia. Dan hari Jumat ini, engkau jualah yang mengolah. Muhammadur Rasulullah SAW, ampuni dosa kami, maafkan kesalahan kami, berkahi sisa-sisa umur kami, berkahi rumah tangga kami, berkahi ya Allah Jakarta DKI dengan pemimpin yang bertakwa kepadamu dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Berkahi Indonesia dengan pemimpin yang bertakwa ya Allah dan mengajak kami bertakwa kepadamu. Berkah Mujahid Al-Quran, berkah ya Allah Habibuna tercinta Rizik Sihab, habaib ulama kami, berkah TNI Polri, berkah negeri kami Indonesia. Duhai Al-Hadi, pemilik hidayah, kami mohon kepadamu, berilah hidayahmu kepada Bapak Basuki Cahaya Purnama ya Allah. Beri hidayah pada beliau ya Allah. Beliau belum kenal Al-Quran ya Allah. Seandainya beliau tahu Al-Quran, beliau tidak akan meremehkan Al-Quran ya Allah. Kami mohon ya Allah, kami yang dizolimi mengangkat tangan ya Allah. Duhai pemilik hidayah, Pak Fred Taliwongso telah masuk Islam, Pak Martinus telah masuk Islam, Otto telah masuk Islam. Tadinya benci dengan Islam, tadinya mengejek Islam. Ya Allah, ya kami mohon rahmat hujanmu turun, jawab doa kami. Beri hidayah pada Bapak Ahok ya Allah.